Om Swastiastu. Basa Bali Wiki Podcast. Om Swastiastu, Sumatan Basa Bali Wiki. Senang pisan titiang gosari mawali malih ring ajeng ida dan sinamian. Ring episode kaping pitu puniki ngiring mirengang penguacen esai mebasa Bali alus. Esai puniki kewacen oleh prakantin titiang. Pesenganipun Ayus. Daging esai puniki indik kawentenan lu plastik ring pelemahan ruwene. Yang semeton ledang episode-episode podcast puniki taler presida kangen media pepelajaran Basa Bali ring sekolah-sekolah. Duaning podcast Basa Bali Wiki maut saha ngelimbahkan kuasa Basa Bali mangdane sayan keuningin oleh para yawana Baline. Inggih semeton langsung manten puniki nggih. Penguacian esai Basa Bali memurda lu plastik pikobat pelik kapidartayang oleh Ayus. Durus pirengan. Om Swastiastu. Rahanane mangkin titiang jagi midartayang esai sane memurde lu plastik pikobat pelik oleh Idewa Gede Trinandita. Ring kemargiang koripan sekadi mangkin, ritat kala kemajuan zaman sampun nenten presiden nambakin, sinah pikobat sane nyarengin utawi ngikutin pacang akeh. Kemajuan zaman sinah mepikenoh ngewardiang koripan, turnin capang kesejahteraan utawi kesukertan hidup para wargane. Nika patoti raga suksemang tertincapang, melarapan antuk utsahatan sipi terpangubakti ring ide yang para mekawi. Melarapan melaksana sane becik tur mepidap-dap ring kauripan puniki. Sekadi sampun kebawasang ring Arab, pikobat sane nyarengin ring kemajuan kauripan sekali mangkin, sane dados untang ring guratan lengkara sane kodar niki, wantah indik lu utawi mis plastik. Ring kauripan sekali mangkin, lu plastik sinah sampun dados pemandangan suwai-wai. Nenten wenten sane nenten uning tekening lu plastik punika. Lu plastik utawi sering kebawa sampah plastik wantah sampah produksi sane dados pikobat sane pelik. Utawi dados masalah ring kewentenan pelemahan iraga. Sampah plastik sekadi sampun nututin keuripan iraga sareng sami. Contoh sani iraga patut kayunin, sami ngasilang sampah plastik. Matumbasa napi jo sani mangkin, sinang watuang lu plastik. Numbasa jangan kaicen tas sani bahan plastik, minekadi tas kresek. Kentan talar yang matumbasan sekancan alat-alat kecantikan, sinah tas kresek sani anggen genah. Yening kayunin apike sane tumbas tering dijajah matumbasan, sinah jaging watuang lu plastik. Sukancan plastik sane kecingak terkangge mungkus utawi genah bebelanjan, ring warung, ring toko, ngantos ring swalayan, sinah genah sane keanggen genah bebelanjanan, nenten wenten tios sinah tas plastik utawi tas kresek. Tiosan ring indike punika, sukancan adol-adolan sane tergia ring pasar, warung, ngantos ke toko-toko, sami membungkus plastik. Ajeng-ajengan utawi barang-barang sani keadol talar membungkus plastik. Yening matumbasan kerupuk, sanganan kering tiosan sinah sampun ngemutuang lu plastik, santukan plastik pina kebungkusnya nih. Dadosne ring sekancan margi, pasar, paumahan, lingkungan kantin, lingkungan toko, kiantan talar ring swalayan, sinah sampah plastik nenten mewah ngerah, utawi dados pemandangan sewai-wai. Napi maleh yening lu plastik nenten kurat yang utawi kedap-dabang oleh iraga, sinah ngewetuang pikobat sani pelik. Ikrama utawi wargine kari akeh sani ngawak ngutang lu plastik. Got sani sepatutnya genah embahan toyo, yening sabah akeh anggen tongos ngengkebang lu plastik. Sekancan lu sani wenten jak kesampatang tur kegenahang, ring got ring sekancan sisi margi. Wargine merasa elah tur aluh nenten nyak tuyo, sani penting lu nenten peselengkat. Dadosne got anggena genah lu. Napi mawinana sapunika,
Niki presida kecinga yening wenten sabeh ake pisan gote meluah ulian tongos ni mejalan sampetan. Ulian wenten lu boye jelu plastik kemanten ngantos lu tiosan numplek irika. Napi maleh lu plastik sane merupa botol sina jagi ngawinan gote pacang sampet. Nika sampun sane ngawatuang banjir ritat kala sabeh rauh. Pikobati puniki pikobat iraga sareng sami. Napi sane ke surat boya je samian wargine maparilaksana skadia sapunika. Akeh sane urati midap dabin lu plastik lan lu tiosan skadi dondonan muah lianan. Yening dados ngiring lu plastik sane merupa botol plastik, peralatan plastik sane sampun enten dados anggen pupulang. Punika lu plastik sane merupa tas kresek utawi plastik dadosang asiki. Lu sane merupa don utawi sane mawit saking tetanaman sane jagi berak. Dados genahang ring tegalan sinah mengguna dados rabuk utawi pupuk kompos. Punika taler lu siosan sisan ajang-ajangan sinah dados angge rabe utawi tetadahan bawi. Lu plastik sane dados daur ulang nika dados kaadol sinah jagi ngemolihang jinah ngawinang iraga sumringah. Dados tumbasang tasik utawi uya angge ritat kala mekarya sambal mata. Ring margi utawi ring arepan puri, jero, geria, umah soang-soang sampunang utang lu ring jilinjingan utawi got. Got sane wenter ring sisin margi, mangdes tata resik sinah becek kepanggih. Buena yening sabohe rauh, nenten wenten banjir utawi toya meluap ngebekin margi. Yening sami peduli utawi urati ring kewentenan lu plastik puniki, sinah jagate jagi asri pemandangan becek lestari. Iraga sareng sami, seneng ring ati. Lu nenten malih dados pikobat pelik. Lu plastik sebenarnya meguna, yening sami mempikayun becek. Boya aja pikobat pelik. Anggara 17 Oktober warsa kali tali 17 munggah ring suara saking Bali. Kepidar tayang oleh Niputu Ayu Suwaningsih, Pinaka Mahasiswa Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Ong Santi 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 Ong. Hingga semeton podcast Basa Bali Wiki mogi penguacan esai puniki wenten kawigunanya nih anggen pepelajahan tur anggen dincapang kosa Basa Bali truene reng sekolah-sekolah atau peseraman-peseraman miwasan lianan. Matemu malih ring episode sanelianan nggih titiang sareng pangrembak podcast Basa Bali Wiki ngelungsur pamit mogi idadane kena rahayu. Om Santi 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 Om.